case of men, they are deprived of the ability to assume their wife's surname if they so wish. Inkantolo yemtsetfosisekelo ikhiphe isijubo lesithi indvodza seyingasithatha sibongo semkayo ngemva kwemshado. We have also, interacted with the families here, expressing, our deepest condolences on behalf of the MEC. Kushone bantwana labasihlanu kwalimala labanye ngemva kwekuthi itekisi bebahamba ngayo ishayise inkulisa ePietermaritzburg KwaZulu-Natal. I haven't started there yet, but I have played a couple of test matches at the Inside Centre. Damian Willems lo sekaphumelele indlebe yemhlaba nema-Springboks emahlandla lamabili uthi ukulangadelele kutfolana etulu nele New Zealand. Anguvusele mbukeli etindzabeni kulendzambama kanti nalomuhla ngitethula ngise-Auckland Park SABC lishonile. Asibongeke ukuthi ukhethe thini kanti asivele singene kude tindzaba. Amadvodza asekatawukhona nyalo ukuthatha tibongo tebafati bawo nawafuna emva kwemshado. Loku kuta emva kwesinqumo senkantolo yemtsetfosisekelo lomuhla sekuthi sigaba 26(1)A kuya ku-C kumtsetfosisekelo asihambisani nemtsetfosisekelo ngekuthi ke sibandlulula ngekwebulili. Sekelo isihocisile sento lesetayelekile sekuthi abantu basikati kulindeleke ukuthi bathathe tibongo temadvodza abo njengesibongo semndeni yachaza lesento njengento yekufika lesisekelo sayo lesakhelwe ekuthenini emadvodza ngiwo lasembili kukonke. In the case of men, they are deprived of the ability to assume their wife's surname if they so wish. In the case of women, the effects of the scheme are far more insidious. It is not merely so that they are deprived of the right to have their surnames serve as the family surname where their husbands wish to take that surname. It also reinforces patriarchal gender norms which prescribe how women may express their identity, and it makes this expression relational to their husband as a governmental and cultural default. The impact on women is also far-reaching. The symbolic consequence is that women's identities are subsumed into their husbands' families after marriage. This has the inevitable upshot of entrenching the notion that the husband is the head of the household. This practice also perpetuates the historical philosophy that women are not equal to men and become akin to minors upon marriage. Ngaloke inkantolo iqinisekise ukuthi isigaba 26(1)A kuya ku-C kumthetho ekubhaliswa kwekutalwa nekufa asihambisani nemthethosisekelo njengoba sibandlula ngokwebulili nekunganikete emadvodza ilungelo lokuthatha tibongo talabasikati emva kwemshado. The declaration of invalidity is suspended for a period of 24 months to enable Parliament to remedy the defects by either amending the existing legislation or passing new legislation. Kwenaba ngalolu dzaba sikhulumisana nemholi weControleza Khoshi Lamek Mukwena. Asikubingelele indaba ezitha sikwamukele etindzabeni tesiswati la ku SABC1. Angibonge msakazi wami nebabukeli. Indaba ezitha inkantolo yemtsetfosisekelo seyikhiphe isinqumo lapha sekuthi ke emadvodza asekangathatha tibongo tebafati bawo. Eluhlangothini lwesintu ungaphawula uthini ngalokho? Live yafa liyaphela msakazi wami. Liphela nje ngobe nyalo litoshintsha ngalendlela siphila ngayo sibantu base-Afrika. Sibhlungu siyicontrolesa ngobe iparlamente ivumela i-Constitutional Court ukuthi yende lokhu sithi ipolicy kunokuthi batolike lemthetho lekhona leshatshiwe. Lokunye msakazi wami ngiyindvodza yesintu uma nginamakhosikazi lamathathu kufuna ngithathe sibongo sayiphi inkosikazi kungako lento iyasicaka ngobe ngithi kanti lo alobolelo umunye ngibani asidonse msakazi wami lomuhle sibuke ukuthi la ebukhosini
ebukhosini sifuna ukuthi umntwana wami athathe induku aqhubeke abe inkosi. Uma ngabe lesibongo salaka amathibela siyantshintsha nyalo ngibita ngankosikazi. Lo bukhosi butoba bakabani. Kungako sikontrola simangele gogo sithi kanzi kwavelani sibone batana lokubathi ipolyandra kuthi make angateka amadoda lamabili or more. Sathi kuncane seva ukuthi kuna leya bathi bantwana ba 12 years bayabavumela ukuthi uma bafuna ukuterminate ipregnancy abakwende bangabuti umuntu. Lakithi live lona msakazi wami lomuhle liyahamba liyaphela sinema parliamente la khona kodwa ababukela live liyafa liyahamba msakazi wami lomuhle. Ndabezitha kuthini kini nibukhosi benzabuko ngabe mhlambe inkantolo yemthetho-sekelo ikile yini yahlala nani phansi yabonisana ngembi kwekuthi ithathe nasi isinqumo nobe ke mhlambe ivele yasithatha nje ingakabonisani nebukhosi benzabuko? Kungako siyicontrol siyakhala msakazi wami ngobe azange basikhulumise, azange bakhulume necontrolesa, azange bakhulume namakhosi onke la eSouth Africa. Njengoba ngisho ngithi lobu Africa buyaphela. Lo government wethu simthanza kangaka lokufuna avikele thina sonke mehambo namasiko ethu. Akasivikeli. Kunokuthi asivikele uvumela iConcord lithathe emsebenzi weParliament bese badila ngemapolice. Thina siyicontrolesa asihambisani nalesinqumo. Ngenhlanhla lenhle bayakwenda abashayela imithetho kodwa akekho lwato oyilandzela. Baye bashaya umthetho bathi bantu bangasaphathi tikhali noma ngabe kusemcimbini or okwendekani siphatha tikhali uma sijabulile akukho lokubatokwenza. Le mithetho bayiphasa la abaphase imithetho lebatokhona ukuthi iimplementwe. Kodwa uma uthusha umthetho nje ngobe bajabula ukuthi bakwende lokho siyakhala siyicontrolesa sithi lelive leli uma singalivimbi lokwendeka nyalo siyaphela uve bethu ngeke busahlonishwa msakazi wami lomuhle. Ndabezitha ingabe lokhu kusho ukuthi sekufanele lishintshe yini uhlelo lokuthathana? Sekushintshile vele ngandlela bakhuluma ngayo kusho ukuthi nyalo ma-fat lokujwayelekile bathi ma-fat and set kufuna kuqhubeke ngobe asikho sidingo sokuthi ngathi ngiyalobola ngoba kulobola siyakha buhlobo kimi nemndeni wabonkosikazi and ngimi lokufuna ngishayita inkomo ngiye ngiyotiveta kabonkosikazi nyalo uma lo mthetho ukanje usho ukuthi lokulobolana kufuna kuphele ngobe sothi make naye so uya owner la ekhaya. Njengoba ngisho ngibeka iexample makwami lomuhle ngithi uma nginema makhosikazi lamathathu kufuna kwendekeni labantwana la nginabo ufuna babitwe ngasiphi isibongo yala ngoba sokufuna nami nginje ngibite ngesibongo sankosikazi. Lamakhosikazi lamanye labakhona lamabili lamathathu or lamane bende njani uma ngito choose munye ngithi ngithatha isibongo salo ngoba Home Affairs angeke avume ukuthi le double barrel ube tibongo leti mu3 epasini linye angeke khonakala. Kungako siyakhala sithi uyabona government wethu lo besimthanza usijikele nyalo akasayini lokho esifuna kona and simangele kakhulu siyicontrolesa simangele simakhosi umsakazi wami lomuhle makwami ngimthanza kakhulu. Ndabezitha sibonge kakhulu isikhathi sakho. Mbukeli nguHoshi Lamekho Mgwena longumholi weControlesa kanti ke umbukeli uphawulile ngalolidzaba akasive ke ukuthi uphawule wathini. Bazoyiletha la thina simasola Africa siyenza into le inkantolo iphasisile mara mina ngokwesintu sami njengambiza njengamaseko cha angeke kwendeke la kimi angeke vele nje ngikwende hayi baze nenye siyababaza ngempela umthetho njani nalo engabe kobe kwamadoda kanjani lawo oyovuma ukuthi athathe izibongo zonkosikazi
noma amakhosikazi yona elobola amadoda hayi iningizimu Afrika ziyenzeka apha amasiko sewalahlwa amasiko wethu ngoba nje angibona ukuthi kusalandelelwa amasiko ngiyacabanga amasiko wethu njengesiko lethu bengavumi lento leyo ngeke kulunge anguboni usebenza kahle lo mthetho loyo uzolwisa thina abantu bamasiko uzosdivide phakathi liyachabalala ilizwe xa uhulumende wethu ezavuma yonke into le ngabhadlanga uchabalala ilizwe make kuthandazwe ayikho lena into lona ke ngombono wembukeli iSABC at first wakudiphendulela ngawo Lisekela la mengameli Paul Mashatile lithi hulumende wethule ngalokuphelele luhlelo lolutawunonophisa kuletfa kwetidzingo ncandi akhuluma kumkhandlu wavelonke wetfundza Mashatile uchaze lo lihlelo njengemkhankaso lohlose ekugcina tindzawo tihlantekile kulingana nekubambisana kwetakhamuti Mashatile bekaphendula imibuto kulomkhandlu Lesimemetelo selisekela la mengameli sekutfula lo lihlelo sita ngemva kwemibhikisho ekungalethwa tidzingo ncandi kuleli njengoba itakhamuti tifuna hulumende ukuthi asukume atiphendvulele. This campaign provides us with an opportunity to interact with communities at local level as part of our efforts to address service delivery challenges utilizing a whole of government approach. Njengasihlalo welitsimba lelibukete emandi kuleli Mashatile ukhulume kabandi ngabo masipala labakwelete emabhodi emandi. Where there are culprits that withheld payments, that's where we came up with this idea with Treasury that we will top slice their budget so that we don't bankrupt the water services boards. Kubikwe ukuthi kunabo masipala labengamashumi lamathathu nakune labakweleta ibhodi emandi 25.6 billion rand. It's a legal requirement and Lolu dzaba lolulandzelako lungahlali kahle kulabavelako. Kushone bantwana labasihlanu kwalimala labayimfica kanzi lababili basesimeni lesibugcayi ngemva kwekuthi itekisi bebahamba ngayo ishayise sakhiwo senkulisa embali ePietermaritzburg kwaZulu-Natal. Bemthetho bathi ke lo mshayeli wehlulekile kuyilawula yabe seyiphuma emgwaceni ishayisa lenkulisa. Lokhulumela litiko letekufutha netekuhlaliswa kwebantfu kulesifundza ndaba ezinhle sibiya uthi labatibonele ngemehlo bathi lo mshayeli uvele waphuma kule tekisi washiya labantwana bakhala bafuna lusito ngemva kwekushayisa lesakhiwo. The MEC Sponsor Duma has suggested that let's allow the police, the investigating unit within the SAPS to do a thorough investigation. And there is a team that the MEC has assigned to visit the families of the affected children. We have also interacted with the families here, expressing our deepest condolences on behalf of the MEC. Ganzike lokhulumela emaphoyisa emgwaco kulesifundza Cindy Msimang uthi lo mshayeli uthathwe emaphoyisa kuyomhlaba ngemibuto. We are assuming, we are not sure, we are assuming that it could be that the vehicle was moving fast. So at this moment, if you could see at the top, even the barricades that are there are damaged, which means that this is not the first vehicle to lose brakes or to crash into these barriers. Msimang uthi bashayeli abacaphele nabashayela ikakhulukati labo labatfutha abantu abesikolwa. Kuletinye nasibuya ititolo. Tisebendi telitiko letemfundvo letingaphasi kwenyunyana inehawu ebohlabela eBushbuckridge tisola lelitiko ngekunganaki tikhalo tato. Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena tisekhona hlala nathi. Tisebendi telitiko letemfundvo ebohlabela eBushbuckridge letingaphansi kwenyunyana inehawu tishucele emahhovisini elitiko letemfundvo kulesigodzi tisola lelitiko ngekunganaki tikhalo tato letisebendi tikhala ngesimo lesibi letisebenta ngaphasi kwaso takhiwo letidzala nekuphepha. Emalunga enyonyana inehawu abambisene entalubito lekuthi tikhalo tato tinakwe kushoda kwetisebendi kanye nekuphepha emisebentini nguletinye tetikhalo letivetiwe
Utawukhumbula ukuthi kulomnyaka lophelile sihlale sideliver memorandum of demands nga-2023 sideliverile na this year saniketa premier incwadi dikhalo onke lama issues lesikhuluma ngawo lawa kufaka kuphepha bayakwati ka-Department of Education akhona-ke ma-issues lazuma straight ku-Department of Education ngiwo lawa lasilethela namuhla lakhona kule ncwadi dikhalo le betisolo sideliver ngaso sonke isikhathi manje-ke MEC ngoba si-understanda ukuthi kube nelishintsho lekhona premier wamdeploya la inehawu yasemhlabela-ke inehawu yasempumalanga ethi hhayi ake simbingelele-ke simnikete lama-issues so that bakhone kulekeleleka labasebenzi kuyekele nalokuthi kube ne-nepotism lapha kule kugcwaliswa tikhaladi imisebenzi njengoba kushoda kangaka. Ngikusho kwenehawu kade betama kuxhumana nelitiko kude ukhulumisana ngetikhalo letivetiwe kepha lokho amange kwenteke lesekuholele ekutheni tisebenzi tishuce. So umnyango siyitholile imemorandum sizazobheka lama concerns la khona lapha ku memorandum sikhona ukubona ukuthi yini sizokwenza sikhona ukuthi siwalungise konke lokusemandleni wethu ukuthi sikufikelela ukuze sikulungisise iminyango zemfundo sizokwenza sazobanikeza ne-report legcwele ukuthi yini esizoyenza siminyango zemfundo ukuze silungise lama concerns laba raiser sizoresponda kubo within the 14 days. Litiko liniketwe emalanga la-14 ukuthi liphendule incwadi dikhalo. Ikomishana yemave ase-Europe imemedele tinhlelo tekufaka luswinyo tindvuna tele-Israel. Leli komishana lifuna nekumisa sivumelwano sekuthi-ke sekuthengiselana nale lave. Lokhu kuta ngemva kwencindzetelo letfolwa nguleli komishana ngesento se-Israel sekuhlasela iGaza. Lesinqumo siphindze-ke sicucutelwe sehlakalo sakamuva se-Israel sekuhlasela abaholi beHamas eDoha eQatar. Mengameli wekomishana ye-Europe Ursula von der Leyen uthi le komishana ihlela kufaka luswinyo tindvuna tahulumende wele Israel. Enkulumeni yakhe eParliament yase-Europe eStrasbourg, lo mengameli uthi le komishana itawuma kancane kwesekeni i-Israel. Many member states have moved ahead on their own. On our side, we proposed to suspend parts of our Horizon funding, but this is stuck without a majority. We must overcome this. Kusenjalo, mvunankulu wele Israel Benjamin Netanyahu ukhulume kabanti ngesinqumo sabo sekwehlasela abaholi beHamas eQatar. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. Netanyahu uphinze wexwayisa iQatar ukuthi icoshe tikhulu teHamas ngaphambi kwekuthi athathe letinye tinyathelo. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. Ngalolunye luhlangothi, iDoha ihlela kubamba umhlangano lokuphuthumako wemave ema-Arab nema-Muslim evikini lelitawo kukhuluma ngaloludzaba lokuhlaselwa kweQatar. Kutebnotfo nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Damian Willemse lo sekaphumelele indzebe yemhlaba nema-Springboks emahlandla lamabili uthi ukulangadelele kutfolana etulu nele New Zealand abe adlala enkabeni yenkundla. Emabhokobhoko atawuvana emandla nele New Zealand emdlalweni we-Rugby Championship lihlandla lesine eWellington. Leli-ke liya kulo mdlalo ngemva kwekuhlulwa ngemgcibelo lowengcile. Willemse utawudlala enkabeni yenkundla abambisene naSasha Feinberg emngomezulu ngemgcibelo eWellington. I haven't started there yet, but I have played a couple of test matches at the inside centre later in the game. But yeah, it's going to be a new role for me, having to step up into Dukes' responsibility, something that he's been doing for us many times in the number 12 jersey. Badlali abanesipiliyoni lekufaka ekhathi Cheslin Gobe naKobus Renach batawuhola badlali badlala emuva. Willemse usilona kutawuba ngumdlalo lomatima. Expect obviously a very physical and hard test match, and everything it always gives us, South Africa versus New Zealand kind of test match. So yeah, for us it's about all nailing our roles,
if there's opportunity and it presents itself and we take it, that is expressing yourself. Njengoba i-All Blacks igoqisela kuleli ngemigqibelo wencile, umdlali we-Springboks Manaz van der Merwe uthi bawulungisile emaphutha. They tricked very well what they did. So yeah, we looked at a video, we planned how we're going to stop it, we planned how we're going to make them do more errors. So yeah, I think it's just going back to the old tactics and see where we can stop them. Lakuleli lifuna kuphumelela lo mdlalo ngemigqibelo kulandzela kwehlula evikini lelencile e-Eden Park kanti leli qembu liphinde lifune ukuphothula kahle lo mqhudelwano we-Rugby Championship. Tingakaguci Dalomuhla athi sive lethamba yembili kuligwalagwala FM kulethphuma embiteni ngensimbi yesithupha. Sibusiso uphethe tiphi lo muhla mnakethu? Mlingane lishonelena kwembukelo etinoba teswati ekhaya kwe-SABC1 nathi ke lesiphethe kulihlelo namuhla nzamba manje ngoba sitawuba kabandi nasike sijubo sengane lemthetho sisekelo kuleli live leNingizimu Afrika njengoba ke inqume ukuthi nyalo ke boba bese bangathatha tibongo talabo labashade nabo lokubantu labasikati kulo lelive. Kanti ke sitawuphindze ke sibuka kabandi siphakamiso senhlangano ye-EFF eParliament njengoba ke nasiphakamiso sekuthi kumiswe insuku kukhangisa kwetshwala kulo lelive leNingizimu Afrika. Siboleke indlebe ngensimbi yesithupha simathe bensimbi yesikhombisa kumsakato logwalagwala FM. Nzamba malehle mbukele ekhaya sibonge nakulo lithimba eGoli. Sibonga kakhulu kuye Sibu phansi embombele gwalagwaleni kanti ke mbukeli tiyaguca Dalomuhla asiphinze sihlangane kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Letela maleti tikhona tesixhosa naqwaba insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla. Kanti ke ungakhohlwa ngemva ketitolo ukhona into zakhe nesimo selitulo. Busuku lobuhle ngwane. Asikubingelele sikwamukela kunasi isimo selitulo kusihlwa namuhla ngalo lomuhle kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla khombisa kakhulu ke mathuba emvula amabuya akhulu kade eNtshonalanga Kapa njengoba lapho ku 30% ukhuphukeke la esifundzeni Eastern Cape kanti ke limbonye ngemafu mabuya ke la eCastle Live ngalo lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba emvula lapho kuyeke la 30% kanti ke icishe limbonye ngemafu ikakhulu kade eveni lonkana ngalo lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service ngahle ke kucubuka umlilo mabuya ke la emadlelweni latsithi ikakhulu kade sifundza ke la eNorthern Cape kanjalo nesifundza ke la iLimpopo ngalo lomuhle kanti ke masibukele amazinga ekushisa kuthi menjani esifundzeni ke eGauteng mabuke ePretoria lapha ku 30 kuyashisa kanti ke kufuthumele eJohannesburg nangale ke eVernaghen kwala lomuhle kanti ke sifundza iLimpopo nzawo lethfana namusina shisa likhipha umkhovetsheni nga 36 ke phake liphala leThabazimbi Phalabura lapha kuye ke la 34 kuyashisa kuleto nzawo leto kanti ke eMpumalanga sikhukhuza kuyashisa nakhona njengoba lapha ku 36 embombela hlele kuye lapha 32 kanti ke 28 mabuka ke la eMiddleburg kanti ke sifundza kwaZulu Natal nzawo lethfana nabo Vryhead lapha ku 24 Pholile nazo uLundi ngayeke la 22 eDurban ihlele ku 23 kanti ke nase Port Shepstone ngalo lomuhle lapha kuye ke la 21 Eastern Cape nzawo lethfana ke lana bomalithiwa lapha ku 25 lipholile ke Komani nga 21 eMthatha kanti ke isilandani lapha ku 20 eMakhanda eGcebekha nakhona lihlele ku 20 ngola lomuhle njengoba likhombisa ke la kuphola kuleto nzawo leto kanti ke Western Cape nzawo lethfana nabo Fred Ndali kuyashisa nga 31 eBuhleni Williams lipholile ke P40 West nga 24 eGeorge nga 22 eMossel Bay lapha kuye ke la 21 kanti ke Northern Cape nzawo lethfana nabo Uppington lapha ku 33 eKurumane kuyashisa nga 30 eKimberley lapha kuye ke la 32 kuyabanza eSutherland ekseni ngaye ke la 4 kepha ke liphola ke la ngetikhatsi tanzamba mangora lomuhle di alihlele ku 28 kanti ke sifundza eFree State ngesinye lesikhombisa ke kushisa naze sifundza boBothaville ngaye ke la 32 kapha mabuya boKroonstad Welkom Bloemfontein lapha kuye ke la 30 indzawo lethfana nabo Bethlehem boFixburg lapha ku 27 lokusho ukuthi ke la lifuthumele kuleto ndzawo leto ngora lomuhle kanti ke iNorthwest ngora lomuhle mabuya ke la indzawo lethfana nabo Ottosdal buso iZarenegek boVryburg kuyashisa kuleto ndzawo leto ngora lomuhle kungakho bengikuphathele kona busuku abube lobuhle.